Pozdrav svima, Hipatija TV ovde. Evo upravo slušam Anu Brnabić na režimskim medijima, govori kako je sramota da neki narodni poslanici primaju platu poslanika Skupštine Republike Srbije, a da ne rade svoj posao, ne dolaze na radno mesto. Ona je rekla da smatra da je to jedna velika sramota i za njih samih, ali i za Republiku Srbiju, da ima takve ljude na tim pozicijama. Ja se na neki način slažem sa Anom Brnabić, ali bih samo teo onda u tom slučaju da pozovem Aleksandra Vučića da se odrekne nekih 95% svoje plate, dakle, jer je to sramota da on samo 5% svog radnog vremena troši da radi kao predsjednik Republike Srbije, dok 95% vremena troši na neke govorancije za medije, troši kao ministar infrastrukture, ministar finansija, ministar ovoga, ministar onoga, tako da mu ja predlažem da se, s obzirom da 95% vremena svog radnog vremena ne provodi u funkciji predsjednika Republike, da se on odrekne 95% svoje plate, a ako Glišić, Lončar, Glamočić i ovi ostali ministri, ako žele da mu malo dodaju od svoje plate, pošto se on dosta se bavi njihovim poslovima, jednim dobrim delom se bavi njihovim poslovima, ako oni žele da mu od svoje plate dodaju, da mu nadopune malo primanja, to je njihova slobodna volja, oni nek se izjasne o tome. Dakle, samo da se odrekne 95% svoje plate, s obzirom da 95% radnog vremena ne radi svoj posao. Eto, toliko. Pozdrav.